ji bo çavdêriya bazaran û rûbirûbûna zêdekirina nirxan ji hêla bazirganan ve gerên çavdêriyê yên hevbeş ji hêla desteya temwînê li hemû bajaran encam dide. Rêveberiya desteyê dibêje got gerên wan li hemû bajar û bazaran hene û çi kesê got keresteyan bi nirxekî bilind difroşe ew rastî sîzakirinê tê. Herûha dide zanîn got armanca wan ji van geran ku kê sebazî di bazaran de çênebe. نحن قدر الامكان عم نحاول انه نسعر الاغراض مشان حیا ام دکارن نرخی کرستیان دست نشان دکن اج بو دماغو کریار به بکران نرخی دیار به و اگر خودین دکانان جی گرام بفروشن مجمارین پیوندیان جوار نویسانتیه داب مرا پیوندیه بکن و ام یکسر بین انها ام تکزیه لسر آرد دکن اجبر آرد نابا گود دکانان ده بفروتن نیت من اوا گو ام باجه لسر خودین دکانان بسپینن یا گرنگ اوا گو چافدری هبه هدول معروفين يطلعوا بهيك ازمات بارتفاع الدولار انه نضبطهم قدر الامكان. Piştîdaketîna buhaya lêreya Sûrî û buhabûna nirxê kelûpelan bi awayekî berçav li bazarên Rojava, rêveberiya xweser komîteyên taybet ji bo çavdêriya bazaran ava kiriye. Lê tevî wilo jî xelkên bajarê Qamişlo gazinan dikin û dibêjin eger çavdêrî hebe nirxê keresteyan dê nebuhabin. هرجيكي اسعاري بشكل اكيد هرجيكي خضروات تسكن اسعار بشكل اكيد جدا مراقبه الندبك حبكي مراقبه بشعب فقير كارتنيه يعني ظروف خلقي قال كي زحمته مراقبه النجي وحريق بويسر حسابي خو دولار بلند به اسعار قبلند بين وق خد مين دولار ذاك فرنقه اسعار وق خد مين تشتي محلي ارزان بلاشن تشتيش درفتي اقرن دايما كرين وخلص مراقبه هنا ما قو مراقبه هبانه وين بهبانه قو مراقبه هبانه وين بهبانه يعني كان مراقبه تشتي محلي تشتي باجان وخيار يقول شو صار لي والله قوش درفتي بهاد نقارب كي نقاري رو فرجك يجي فقير بنقاري فرجك بكري يجي فقير بنقاري تنقك زيت يخوب كري لا Daketina buhaya lêreya Sûrî beramberî dolarê Amerîkî krîzeka aborî Rojavayê Kurdistanê peyda kiriye. Gozêdebûna nirxê keresteyan barê welatiyên got bi piraniya xwe fermanber û karkerin zêde kiriye. Daketina buhaya lêreyê jî bandoreke neyînî li tevgera bazarê kiriye, gotkirîn û firotin kêm kiriye. Lava Esad, Kurdistan 24 Qamişlo.